Kini kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli da ilusitas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Penpau Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ya ke jing sungkia halor ke jing penmi ke United States ya ke jing peta le jing let ke bakhen bom sengan ya ke Meghalaya. Unang yalam kaliang yatai ha KHDC ubat tita Starwell Khan ula ujo dah ke bating halo ke jing wanra ke VPP ya ke supplementary expenditure ha ke mang tengka. Bat IT Menteri Rangba ke Meghalaya ya ke pisa laipu khandai point iwe hinyau klur tengka Shaka Sports Association ke jela. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke Sangma ula penpau ke jing sokya halo ke jing penmi ke United States ya ke jing peta le jing len ke bakhen bom sengan ya ke Meghalaya dah ke baong let banyak kenduk hi dalade bat unong kit ketins em ke US bat limba katanat ki kambari bat katanat korbari jong ke India ban pentip yaki ba ke jing pentip bala penmi kalong ke babakla. Ulaong baan sa persyang ban kentu ya ke US Embassy bahkan penbet ya ke jing pentip. Menteri Rangba ula penpau ke jing kermen bada ke jing batai pensyai ke bebenyak bat ke jing kersyam jong katanat ki kambari ngak ban weng bat penbet ya ke ni ke jing pentip ke babakla. Khasi Shongdor Barliur Baningkom jongka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC nin kasngi unay alam kaliang yate ubat tita Starwell Khan ula ujo da kabating ya ka Executive Committee hapo ke jing alam jongka VPP halo ke jing wanra ya ka Supplementary Expenditure shuwa ban pelat ya ka mang tengka. Ubat tita Starwell Khan ulong bakalong bean bat kebam jule hi menuru dah ke bakadau ya ki kendon jong ke council bala syak ban wanra ya ki supplementary demand tan hadin bala deb ban menjur ya ka mang tengka. Ula kentu ya usong kunor ubat strong pillar khajana ban pensange shwa ya ki ji shong dorban kenang ban ailat ya ki executive committee bakan penbet ya ke jing bakla. Kaleng yatai kalabu jing keliru halo ke jing wanra ya ke supplementary expenditure jong ke senam mang tengka arajar arpausan bat ong bakadai kakam ke balarim bat kam ya hapshu. Ka Indian Council of Agricultural Research, Agricultural Technology Application Research Institute, ICAR Atari, Umyam, Kalarakhe Hnen Kasngi Yaka Foundation Day Bakandai Jongka, Hake Headquarter Jongka Hi, Kabaha Umyam, Meghalaya. Kementeri Jongkatanat Agriculture and Farmers Welfare, Ikong Ampri Ningdo, Ilalong Kum Kakongsan Hakani Kajing Raki. Hak jing keren jong ni ilaya ro ya ke jing trekam jong ki KVK hak ban kentiu ya ke rukom rep ke ban ne bat ke ban pen emja dah ke bawan rak lang ni ke rukom rep batmai lang baki kor ki board technology bat ke rukom rep berim. Kementeri ke let petru ya ke jing pen inam bakan thup ya ke jing sedang kam bat ke jing lap buit thamai bat ke kam balala pendep da ki krishi vigyan kendra KVK nakaleng ki jala jong ka than chatai lam mi. Hakane ke jing rakhe la samru yaki kusnam saki kedan bapher bakan thup yaka best VKSA performer KVK best KVK professional katkum kijala bat kiwe de Kipulat ka Meghalaya kila palut ya baro kisabut bla ingkong kibiaday bat kajing syak penyap jong Raja Raghuvanshi sa ka Central Forensic Laboratory ha indoor na kabantaban wat jing tip banyak syuk halor ka jingja la pentim Superintendent of Police ka East Khasi Hills District uba Vivex im. Halor ke jing kem yi ki lainut ki briw uba Vivex im ulong bala kem yi ki halor ka nongrim baki day ki badan kti ha ka persyang ban penjulor penduk pendam yi ki sabut ki bakongsan jong ke jingja. USP ulayatu balawan lamno yi ki Shillong hadin balayo ke transit remand na ka bentaban penlong ka jing tokit syuk yi ki. Hakabiaday baki jing dawana kaliang kaying jong Raja Raghuvanshi badai ban patle yaka narco analysis test yaki badon kiti uba Vivek ulong bakam don kam setya na maladon lupa kisabut ki babiang bat ba ki nong leru kilapla baki ladon kiti haka kampomman. Kini kedek Akashvani Shillong kebuan lam syapi yaka kubor.
ban beteng biang ya ka kubor Umentri rangba Konrad K. Sangma hanin kasngi ula IT ya kapisa kaba laipu khandai point iwe hinyok lurtingka shaki arpon riu tali ki Sports Association jongka Meghalaya kanang bakin la ban pinbit pinbiang ya ki jingpin kre na kabanta ka National Games arhajar arpo hinyo. La ai kanang ya kene kapisa jingarap shaki Sports Association kanang bakin la ban thiet bat pinbiang ya tiar kitar ki babha ban kham kentiu hakapor ba ai jing hikai bat ru baki khanna samla bat kene shimbanta kenla ban ne kai bha hakaran san jokari Umentri rangba ula kentu ya baro ki association bakin pindon kam hok ya kapisa bat ban pentikna bakin nong yelek kai ki yo iki jingdon kam babiang haka jingpen kre jongki Ula bandru ya ke jingdon kam ban yo ya ke jing shania na ki kunhun ya lek sports bapher jong ki shinong. Kajilla ka community ba kinu ya lek kai ke ne kai bha bat kin yo khur takamaru ha ke jing ya lek kai khamtam ha ba yo ban pinlong ya ka National Games hapo la ka jong kajilla hi. Katanat ki kam chungok kai ka Meghalaya rengkat bat kabor penya district jong ka Southwest Garo Hills bat ru ka Meghalaya State Rural Livelihood Society MSRLS kila penlong ya ka tamasa kabalatip kum ka Tebrong ha ampati ha Southwest Garo Hills district Kahema Nayak Deputy Commissioner habakran hakajingalang kalayaro yakajingi trailang hakaban pinlong yakanika tamasa bat pinsluru ikisamla bakin wat ikilat ban pinklan yakakam chungoka lengba karep karyang bat kajingseng yakikam na jong Kiwai kiblayadon lang hakajingalang kilong uchairman ka Khadi and Village Industries Board UMLA karang sakona usubir marak bat UMLA ka Mahendraganj usanje sangma Hakatamasa lodonru kajing pinina mekalariti bat kabam kadi jongka time. Kabor pinya district jongka West Garo Hills da kajing snok tilang bat ka Animal Husbandry and Veterinary Department bat ru katura Municipal Board kalapinlong ya ka program penshay pensung thu pat ba hnen kasngi hatura halor ka phang kajing long trai badon jingkit kli yakimran pari hayeng bat karukam ban pet bat te lakam yakik so surong. Kajing thamu jang ka program ka long ban kenteu ya kajing snuthu bat ban hikai pen shlori kinong shong shnong bakin shim khya ya kini kajing bat ban ya trailang ban nga weng ya kajing Ka kongsan hakane ka program ka Mary Lisa K. Marak Additional Deputy Commissioner hakajing karen jongka kalaban ya kajing don kam ban shim khya ya kajing ko jing khya jing ki palba kajing pinjat pinjulo ya kajing don jing bat kajing kta ya ka maryang da kajing don jong ki so so ne ki so ki baklem don ki trai nong ri Kalabandru ya kajing don kam banda ai injek bat sumar bha ya ki so kanang ban lai na kajing ma ki babul Dakabashim kya ya kajing ut jing nam jing kinong yalam shnong bat nong shong shnong jong ko umroi nong ra bat umroi jayo pedeng hakabe day bat kajing bum pentre bhaya ka scheme sam bam umdi UMLA ka umroi constituency udaman bat lamare rengkat bat ki officer rangba jong katanat public health engineering PHE kilalet chingo ikishnong basakta hnen kasngi ban pet dalaki jong ki khabat ya kajing long kumbala ut daki briu bat kilapin pau kajing bum hun halo kajing tre torti Chief Engineer ka PHE uba Robert Nongbri ula binyaw ya kajing bumdan jingkit kli jangki nong tray ki bapentray ya kakam sam bam umdi hakini kishtong bat ula pinmi kajing patha badai ban pendap kajing pentray ya kini ka scheme sam hapo arbanai bat ban pentik naru babaro kitliw ying kiyo ya ka bam umdi ka bakhoy Kaptu ko kubor kalakut na ka Akashvani Shillong hakapo prabaji ngini so bat kadini Akashvani na kabanta ko kubor hakaktin Hindi hadin kata penbut sada ko kubor hakaktin pareng hakapor pra katsan minute kane kadai Akashvani Shillong